thlir tu le ngai thla tu dom takte voin he January ni som pakua sangni le som ni paruk ania international politics le news claim azong kanan update zoi don ani Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan tun in rin ni som pasari January sang ni som ni paruk khan thu chua asiama Iran rama sarkar la kalung oilo mi pui kongzo mup tele buaina siam te thunun antum na mi sang chung fe ti luman ni thu aran puang ta dup maya heti ngai ran sarkarin aram khole tuitenun rong taka ati hlum angai chan chu US President Donald Trump awangani ti in asoya Iran tual chung buaina US le Israel chu amazing hlap tu beran ni atikal mau mai athu soi hingun zo ka ngai tu chuan adik thui thei viau Iran alung oilo na aron ir chu tir khan topsan mai lawa aya lian alung oilo na lantir chun zom zel turin President Trump ale Prime Minister Benjamin Netanyahu te khan Iran mi puite an fui porna sa hle rengani President Trump phei chuan Iran sarkar en mi puilung oilo te ati lumani chuan Iran chu beya te avo bokani kha he Donald Trump atong kam hian Iran avo na hian mi puilung oilo te huai sen na pe a na takin an cheya Muslim biakin te halin Iran sarkar tlumei don angai pol te po anom man hial ani US-based Iranian Human Rights Activist News Agency HRANA thu chuina tarlan dan chuan nikum December ni somni pariada tranga Iran sarkar lagalung oilo na lantira khopui ranga kong zo tu te mi sang thum le somkola yin nun na an chan to a US President Donald Trump chuan Iran sarkar in lung oilo mi puite ati hlum zel chuan Iran ram boina US aina rol don ani ti in avau khur rang boka avau nu karma sani lai ni trang khachuan sarkar lagalung oilo kong zo te Iran sarkar in ati hlum to lo thu Donald Trump hena dong lo maya chuwangin Iran kutlak lovin chang dang akan santa tepo ani ome Iran ram roi tu Muslim pui thiam an ram lal ber Ayatollah Khamenei hi thlamuang takin mutmu atu thei to bik lova US le Israel hian atom ruk na pianga an ka plum thei ti hi a hai lem lovani trong kama US le Israel han avauvel khur jutun matranga anti danania uibok na jong hian mi se kherlem lo ti hi Israel hian an threchiang leni kumsang ni som ni January ni thum khan heti hi nia Iran sipai lal tak Qasem Soleimani kha US President Donald Trump thupe kangin Iraq rama azin trum Baghdad International Airport bula khan missile mangin an kap hluma an thurnol ani kha arwang hlom tura loi a om lova tijon han soi belle ta zelila Abu Bakr al-Baghdadi Syria rama IS ho tu lokha ni somni pasari September sang ni somni pali khan leinoi puk fit somruk lai thuka a om lai asipai ho tu tenen thupoi mo an soi lai khan Israel sipai ten an han bom le ta a thlarau chu khoyange kaldon kan soi theilova a thi ti chi kha kan hriani tian Israel bei tu tele ho tu te chuan ruai tu han nei thin ma sela andu huna Israel hian anda thale mai zela sangni somni pathuma tranga sangni somni parukin kar chung hian helpol rang ruai tu lokte hi Israel sarkar hian anda thanem ta le a lelamin anda thanga ngawa lelamin na kan khan lo e mai ti du tok mai lovin ruai tu thar an nei vele zela sahuai vekin aron thlak le thin an tiang deuh hi nia midang anron chuak le zel thawani January ni thum sang ni somni parukhani US President Donald Trump thupe kangin michapau tak Venezuela President Nicolas Maduro chu US sipaiten anupa a anmut pindana thlamuang taka hanidai dukan mutlain anzukman le maya US an ruaya rui hlotol ruk thu boilian tak tuna hian siam sak mek ani US politics a buai noi maya Donald Trump che dan du lovin Venezuela rama President Donald Trump che dan du lovin US ram chunga po du lo nakong an zo lui maya heng Trump che dan du lawalung oi lo ho hi chuan US politics an repon lang hlom le ni na langa drugs le rui hlo om tak America
atol lu thina wanga hetia Venezuela ram hi beih tamai angin Republican lam te chuan an soya adik na china om nge yang le ma se drugs chu hi ni lem lo ani chuan Venezuela chu khovela oil nga ber ramalo ni ya heng oil te hi trama hian I tina beih tamai zo kem ni ti ngai dan nei te po anom boka hei po hi za zai dala dik chi lovani US politics real zok ngai tu chuan America hian Venezuela oil hi amamo ran reng lova apoi taber chu Venezuela hian China le Russia nena a oil te hi asal hem renga China phechun Venezuela oil hi za som sari tranga za som riat pangala ya changani heian nasa takin South America huam chunga China le Russia tharui ati chaka America tan chuan mutmo narmo nei angai rengani tichuan President Trump chuan America khomola China le Russia ten nu ma an nga lutuk chu angai theilova an chakna nar poimo bermai Venezuela oil chu ti hian America in athunun tarenga China le Russia tan chuan khabe dom char angania an oil lak lu atlem ta phar rengani he hi US foreign policy chu ni zoka China le Russia lian zel hi andan lo chuan South America lam chu hun reilo te ya China le Russia hian an thunun thei hial donin alangani Iran lam han thir le zoktai la kum sang jakwa somsari pakwa khan khovel pum huap chanchin bu te khan Iran revolution kha an ziak na sa khop maya angong kal zel tur kha kan lo she phalo khop mai Iran rama Islamic Republic of Iran Islamic ram andin nu khan Middle East Iran hian US le Israel hi adau dona chu chun ngong tam tak anei ngei don ti kha tu man kan shep halem lovani kum sang jakwa somsari pakwa mai khania alarei lo leni tuna US President Donald Trump hian Iran ram hi a han rek tak taka Israel in adau poka Iran ram chuan chawrau e kan thai ta a an rama an poisa hlut natla niam ta hle maya chumi omzia chu inflation a sang ti na ni mi puilung oilo na chu kang mai angena al ta hlup maya heti lai hian Iran ram shroi tu khemene ya chuan US President chu misual criminal ani atia Iran mi puite sarkar laga lung oilo tura fui portu ani Iran rama mi pui thina chungchanga mo phurtu chu US President Donald Trump angei hi ani ati mi maya hemi chungchanga hian lung oilo tam tak chuan President Donald Trump a phatsan ni nan ngai ve boka aron al chu dana khachuan Iran sarkar po atlumai anga ti hlo thon om ve rum khop khan an chen na hleni khalung oilo na khalian thamve tak chunia ma se khemene ya pol ten tharum manga anhan machon meu chuan adai le duk maya Iran sarkar hi IRGC an chak e mawang hian chuti mai han nor thluk mai chu aul ai lo khopang ti rin thayani tin lung oilo naina wang lai aton chau lai po khan ram shroi tu Iran ram shroi tu ram danga tlan chi pakhat po anum lo dana trang khan khemene sarkar chu anging lutuk lem lo ti ashiat thayani thil chiang ta ber chu Iran sarkar hi rei takero ading to kher lo mai thaya achan chu khemene sarkar le mi puite hi an thok ho thalem lo hle ti ashiat thaya Israel tan po an ran rul miao lo chuan bei an nuam don e mani khemene thu soi hi dik thui le narin oma Israel political leader le US President Trump kai roi hian Iran ro rel na chu pai thu ka ro rel na thar hlak an tho pui thei tura thlak hi an lung kham berania Iran mi pui lung oilo te po an thlop zia tilangin lung oilo na tilang na sa zual zel turin an lo au ve reng bok khania khemene chuan tunin rin nikal ta khan mi pui ma thu soin lung oilo na lan tir then khat chu rong taka tha an ni thu te po a soi chuak nge ani tharum le ral thuam mangin an mi pui lung oilo te chu an vau dai ania tikhanin protester om te kha rualin sipain an kap mi maya mi sang chung fe in nun na an chan ani eng vai nge US in Iran a beilo han soile taila President Donald Trump chuan Iran in lungoi lo te ati hlum chuan Iran chu baya a vo ti kan reveka Iran chuan aram chunga buaina hruai tulok zual te le ami du te chu ada thangau maya asang telin nun na an chan tho boka Tramala chuan US ral thuam te anu kir le mai boxia mitam takina Chhan an zota Israel in Iran beiri lo tura
anti wangani ti te chu media in mai chhana zotin trama chu na ma mi mal thutluk na ani thuina changani US in Iran kha beita sela Iran hina chan let nge dona wangin atur tu masaber tur chu Israel annia Iran missile te hi Israel hinan tur ngam to mek lawaniang US in Iran abei tur po anlo khapna sa e mai ti hi mi then khat ngai dana ni ve mek boka Israel sarkar po hemia hian in soifi thuain US in Iran beilo tura angen na chan hi chan dang vaka omlova kan air defense system te chu alangai renga Iran missile machon tur point kan line pein kan na chak to kani Israel sarkar chuan US in Iran beidan tur aduan te chuan Iran sarkar khemene sarkar apai thajau don chuang lova chiatna na sa tak thlen ma sela rorel dan le rorel tu te chu andang lam don chuang lova omzia anei te vak lova an thria da wangin Israel chuan bei boi du lo turin kan ngen ta zo kani atia Iran sarkar pai thlatur chuan lian tham taka bei an ngai thu le bei tur dik thlan chua nata kawa bei chuan chiat na thlen ma sela Iran ram rorel na thlak dang lam zo ani si lo chuan omzia a omlo antini andu na deu ma zok te po ani nge Gaza lam lo shoot le taila Gaza remna le muan na vongnung tur le Gaza din that le na tura board of peace din anita a chairman atan US president Donald Trump anita ne he board of peace hi general board le executive board a Chhan ani le boka executive board a hian US naman ther furmaya president Trump chu chairman ni in amak pa Jared Kushner te US secretary of state Rubio te anni nok loma World Bank lamte British PM Louis Tony Blair te Egypt Turkey le Qatar atang te in IO anom bokani Gaza hinenge motakti antum emoni ati thaya he executive board hi thutluk na siam tur le rorel tur chu ani deu ber ome ti chuan general board tak hian mi ngai vena hlo ta ni Trama chuan ram sang tho puya ta na soma asom ram te hian an lo pom mani chuan board member kum thum chung an ni dona Gaza din that le na na sum tluk le ding on khat tho thei ram chu member nget an ni thei don bokani ram roi tu somruk zet ne na som na thon chu ania ram then kha chuan an pom to a heng som na pom te hi founding members tin ming an vu boka ram pasarin US president som na hi official in an pom to a chung te chu Argentina Hungary Kazakhstan Vietnam Canada Albania le Italy ten nia somna dong tamzokin an la confirm chi lovani som jinga hian India po somania Prime Minister Modi chuan kan sir chiang mek ti na soya Pakistan po som ni in Prime Minister Shehbaz Sharif chuan pom to angin in soima sela Foreign Office lam chuan an langai tu mek thu an soi thungani maktakin he board member tel tur hian Russia point somna an donga an ngai tu mek bokani he Gaza board of peace mang hian trama hian enge moti tumanei emni o ati thaya khovel ram sang le bota hian khovel ram sang he bota hian shuailua khovel buina dangpo a hawa chin feldan kong dab zela tumni in an soive bokani tuna hian Gaza board of peace general body ya hian ram somruk chu so manni ti hriatania mi then ka chuan UN te nawani ringot alom le antia khovel ram lian zual an tel nok to a India hian a join le phei chuan ram te jok ten nung an ron zui sup hirin omani he board of peace hi Israel chuan adu lo ngal le maya Turkey le Qatar tel anni te Israel ngai dan le du dan palzam ani lutuk te chu Israel prime minister chuan adu lo le ani UN member ram then khat point an hel le a UN eptura din shim ni in an shahiela US kai hruina hnuaya Paul lian le chak tak dina UNO Daniel zat hi president Trump hian atum ta emni o ti thayani he ngai dan hi adik thei arin oma achan chu Trump kai hruai US hi United Nation Organization peng sang atangin achuaka UN body somruk paruk la atangin US hi ain nuk doktoni he Gaza board of peace atang hian United Nation tiat Paul lian tak din chu atum te poni ma na Gaza chau ni lo khovel mun dang buaina chin fel konga po na an tho ho tur thu Trump hian asoi nge ani president Trump hian he board of peace mang hian khovel ram sang in dor ton na hi thunun chau
atum tamayem ni ti a ol tarum rum maya he gaza bodo phz hi chuan khovel ram sang lu ati hei tak zeta abul tum tu ber US ani miaw wangin an hnol ngam bok silawa China tan phei chuan buina tham ani don chiang ani oleng po ni se gandu tok photanga thupui dang len kain tong le thuai don nia